Kayang kasih selong kelapa ya laingut kinong ilam barang ba jongka KSU syaka judicial custody kebakat saus ni hadin bakila syakem halo kajing dan benta hakajing kan art kebalami hakap black flag bait rally jongka seng Superintendent of Police jongka East Hills uba Vivek ula pencisha bagi Presiden KSU uba Raymond Khajana General Secretary uba Ruben Najar baru Vice President uba Ben Kemenlang Sanmiet kibla syakem Pak Syed Judicial Custody